The Chimceih TV akan zau tu velte nan kut kan tlai na atutan kan video a chun Mizoram chunga Ralzam kongkaw hepe tlai in zaithilda achang temi le Mizoram mi pini Ralzam kongkawa zaibantuk khru anak da anput maileya zaibantuk inda Ralzam zau khen an hau tibantuk ani chai ru mi te atutana hin kan bun zau halai atutan kan video a hin keima pumpak ru anak long selowin Mizo mi pi Tluanga bochan mi cheukat ni television program ngan pi pakhata beru anak an ngai mi kan bun zau halai Mizoram chunga Ralzam kan lai mi chungin tam pi nan thaulai tia kazum chu cha atutan kan zau ding mi he Ralzam asimini chun thaive a haw ngai mi pakhat ase atutan kan zau mi he Ralzam cha rarin nak pakhat se selo maileya Mizoram mi pin ha le khotlang shroi tun ha ne Ralzam kong hepet la in khwa pakhat khat an khan mi au kho cha atutan an beru nak he abi pi ngai mi asitia karoe chu cha tu tana hin kavun chuapi zaidang be mai thi chim tilawin hikala ya hin video kan kal chon halai atutan screen ni kan mu mi video kan mu mi he zonet an se zonet he afoi nakin toite vun chim ta ning lo Mizorama media ngan mi angan big an se tu se lo kan patla lo Mizorama hin media ngan mi panhian zonet le LPS ti se anni hi cable TV in Mizoram hun kipa anzam di Mizo mi pini anzau big min han city mi te kha bemhai thia vun chim kadu hika an host kan hu mi he ani zong he afit ngai mi se abichim hol rel ngai anuam chun midang akom min ha zong an vun lang lai e chu kan vun zon halai e Mizo hol asi cha lai hol khan kan vun lep yak malai Mizo hol athiam lo mi cha vun sideu ko se tu tan chung Tikta katangin kan tiang ron soi fia sela o refugee kan han tia Mizo tongin ral tlan kan ti maya amai ro chu refugee ni na tak tak dani na soi ang refugee status kan ti ang kha han nei thei tu chuanin thil ti ngai paltlang ngai a omani chu refugee status determination and tia chu UNHCR Delhi base humi office ku ya kwan khatiang application kha alu tanga engkim documents amamo ang zong te thil telin khatiang khan khulai office le sarkar ministry lama achangdu ministry nen tang kupin khatiang khan refugee status determination paltlang nuwa refugee ni na status kha rampon mi ron tlan chia engwang poni se khatiang ang khan an nei ta thin ni okay akar laka vuniten taning lo atui avun lang minu he phunglam anghal mi advocates pakhat ase chon ani ni atuya chimmi cho phungmit in Ralzam an simoti mi kha avun chimdu mi se phungmit in Ralzam siding chun Delhi a UNHCR ra registration an to e an ma sin chun phungning te in Ralzam chawthan kho nak phungo umme tia atu hi avun chim chu ma liao se tiang ang atanga kan thir chuan tu na kan kol lai mek kan rama min ron bel bul tu te hi chu khatiang refugee status nei kha an om hi kan shelem lo ani mi atu vun ti mi chu khaban tok phung mit i kan vun zawa khan chon atu Mizoram mi mi Ralzam pol hi chu refugee status kan ti mi refugee tia phung ni ati mi kha chu an tling lo ate ma hian kan shelem lo wa chu wang chuan hi ti hian a hlopin ron plan lu ta an Mizoram an ron lu ta kha dan ang atanga kan en chuanin dan lo lut an ta ti na ni chu phung mit in kan zawa chon phung ning loin arak lut mi kan chimlang mang kha Mexico pol USA phung ning loin alut mi khaban tuk case kha an si tia phung mit chun avun chimi ta chun nak avun pek mi se kha chu mi tampi US lei nai chong akhan kan vun Chimceih pa lang mang te ka te ma kha ka vun char so bia se wang chuanin dan lo lut illegal immigrants kan ti ang chi kha an ni ta ni chu tiang ani chuan engting nge kan song bolang ti kha chu India ram hi UN Refugee Convention 1951 sang kha kwa somnga pakhat le chumi nu a protocol 1967 na te khan signatory ani lo wangin
refugee te lo pual bil big refugee dan hi a shan pa in India in ani tak lova tin scheme po a shan pa in khatiang tak kha anei lova chuwang chuan kan dan ding lai the passport entry into India Act 1920 kan ti te the Foreigners Act 1946 kan ti te hetiang ang mang hian khang ang dan lo lut te kha chu lo song bola khani dan manga lo nge ni an chunga en kol na lo pek tu kha ani maya okay abia saulana vunchim ta ning lo India he UN tanga min athu lo te foinak vunchim ko ning mo akumpol jong kha vunchime UN tanga Ralzam chauhlang dingin min athu mi asilo chu cha atui araklut mi he chu Foreigner Act kan ti mi khan khabantuk phunglam te khan rakzau khen ding an se te Foreigner Act a chubantuk khabantuk chuntu ading ti mi te pol jong kha me khabel te kha chu avun chim lem lo khatiang ang kha kan mang don ani chuan dan lo anga lo lut te kha chu an lo lu rual khan ani na taka chuan dan an ron bo chia a man thei an ni ti na lo ni ta a chu thon le tur ti kha toy zong a soi chuan ani me ya amero chu kha kan soi zaw okay avun pe thlana phung ding te in asia chon ram anrak India ram anrak lu bakhan tlai ding an se kirtar than ding an si te ate shabu chu tu na ka ron dan soi kha tun me ya khan I parliament a dan thara lo piang ta ni ti kan sia chu repeal an ni dan tharin ron thak don kha hun rem chang om chuan nikina kan la soi zom manga chuan chu ba kan soi le shabu chu tiang ang chu alo ni awangin sang hi som hi pakhat a ron lu thak khu khan kan sia angin central sarkar lai puilam chuan thon le turin min ti ani kha kan sia cheu kha amai ro chu khoveram sangte international outcry kan ti mai khatiang anga India thu chua du lo khatiang pressure awang ti po kha ani mai the eng poni se I kha thu chua ka chu ti khan chak taka bo zuya mo khatiang kha ani ta shan lawa eng poni se India chu UN la khan signatory ani lo chung po in India ram hiral tlan tam takin an bel bul china chuwang chuanin heng ral tlan group sang te hi case by case basin le geopolitical factor okay tamtuk avun chima khan chun kan phil so lai ke Ralzam thong ni ko lekhat anrak lu ka khan central chauza ni chun kirtar thanding atina in vlei chung mun kipi an au thong na an thei ve ruanga khaban tukin vun kirtar tak ngai chu aum lo ti mi te kha tunaya khan avun chimchi mi se abia zong kha avun sao pa te khan afoi nak te khan atoi nak te in kavun chimlang mangkolai sang te thir chung hian India hian treatment a pe ni in alanga tuna kan mi khwal mek te po hi technically in support pe thailo ma se ani na taka chuan an mamo basic needs ang chi hi chu pekin an omani ti kan sia chuan chu ba ka chuan an status kha eng po ni se an legal status kha eng po ni se state sarkar hian mo phurna ania chung chu an human rights von himte an basic needs ngai to sakte chu ba ka chuan in hei abuse an ni em ti te khatiang ngai even sakte legal aid spek te data collection le khatiang ang chumchang kha hei state sarkar mo phurna ani na chuan refugee kan ti hi dan mi ta cha an ting zo lo chuwang chuan dan lo anga lo lut illegal kan ti ang chi illegal immigrants kan ti ang chi kha an ni ti kha ka soi fia dan toi te ni mi ro okay mizo hol athiam mi ni khan chon athom tham chu kan thei pa ko lai and in bun chim ver rang ning lo India chauza ni hen atu kan bun chim ban to khan refugee tak achun a chau thlang lo na en an help me an basic needs kan ti mi tak kha cho apek ve ko na ate khaban to khan atua phung thar achuak le zaitinda mai leya avun kalte lai ti kha cho abe sham le zong khan avun chim chang atui avun chim ninga khan chon refugee an tling lo illegal immigrants an si ti mi te kha abe fun nak cho se na te khan khaban tuk an ban lu zonga chauza ne human rights lein an nushin chawvo kilven piak le adang dang te age pek khacho arian thiam asi ti kha avun ten chi athangai
ดิฉันจะไม่กันสมงาให้อันนี้เฮียนี่ตัวจงกันเชื่อที่อันสำคัญตัวจวนตัวน่ะอธิบายคิดจุดให้มีรัฐาน refugee in India รัฐานจงสร้างให้อันนี้กันติดต่อปังเงจุดอาจจะอามาเสียเสียนั่นแหละอามึงเนี่ยที่พออีรัฐให้รำเรียที่พออักลกิมเวกตัวอินกันเชื่ออามาเสียเสียนั่นตั้งอินกันดินหัวน้ำหัวดานเลยอาศัยดูไปโมค่ะ general ดาวินกันสมงาที่จวนจุดอาจจะใส่เดียวดูกันในพวกนั้นจังตัวร่างกายและจุดมีจจังตัวหัวขลังเองเสียอลองลงตุกันเนี่ยให้ Stop wasting time applying for jobs on LinkedIn or Naukri or other online job portals. You know why? Because HR posts. Atui avun lang mi he scholar pakat ase an ma kong ralzam kong thlain hun kipa khwala tlongin a chok mi ase ani he khabantukin thlai nak atu mi research atu mi ase cha hibantukin an vun som ral tan kan hantia tuna po hianin India ram po ai north east bika kan soi do chu Mizoram hi themi kan tha tu te atang hianin tha khat kan nia chin ni te kan tia tin kan history zong pop khilama tanga ani a chu wang chuanin ral anon khilama anum boita a military coup February sang som pakhat tangin ron tlan ta vak maya chu hetilaya nuam ti takin kan lo siama kan unaw tem ni miawa kan ti tu pon ni a tin chu ti lai ka ra chuanin hemi enge anma ni lo chin chia biometric data a lo chin chi ang chi te tiang kan ti lo hi poi em em ani okay abia saulana achim mi chu unaw kan si kan tuan bia velte zong chikale chin ram lein a thok me si ti te khan abia sham avun thoke military ku ruanga ral sang ruanga ral kap ne uknak an lak ruanga hikale ya hin an rakzam kan zo khen na asina te in an raklu liawa biometric data kan ti mi an kut pizia kan ti min ha an mit man thak khaban tok chinchia nak kan rak tu alo mi kha apoi tuk mi si tia avun te tin ID te ol sam takin kan lo siam saka ahum lai khatian ron su thak tu kan khami enge an ID kha mangtang kain border ai tuna andu hunan cross train ta chang le Burman ama enge filo ka kan kan na hun train ta pe choni tiang khanin khami ID nei si khanin hemi international border kan nan hemi Mizoram le o India ram le Myanmar chau ni lawin kita Malaysia kan ti Thailand ate khami India sarkar ti mai Mizoram ina ID kan no pek te khatiang te kha man tang kai nge ani lo zonga man te tiang ang chi te kha ong ta okay abe pi ngai mi se atu avun chim mi chu ID kan ti mi identity card ti mi kha kan raksar piak na chu border cross na ka an man achana Indian achana Burman chupina international boundary dang Thailand Malaysia khaban tuk ram dang kal nak na akhan an mani hi ID na he asilowning in an man tia avunti hi ni an ron lu tan tir khanin kan no fin phur tok lawatin an tam tham boka kan boi pui seng lo ni bera zo khatharan ron lu tha ka po covid lai te ni a ti kharin boi em mai ni chu wang chuanin hemi ral tan hi khovel om chui chuan ral tan hi chu kan om reng dona sang kan malang hun tu ma kan soi thei lawa chu wang chuanin ral tan hi chun om reng dona kan ma mi soi ang dau khanin India hi signatory ni lo wang hianin amaro chu humanitarian ground hianin te pato pachuani ti hi chu alang chianga India he UN amin thu lo man salo humanitarian ground belte a chun he chet tia azum chu ma ti kha bun chimwe entinan pakhan kan soi dal lokanga sani somni pathum mei tha khanin hemi Union Home Ministry lang pang hianin Mizoram ba North East State pathum te ne na chief secretary ne thon kir tu ra ta ni thon kir tu rang tia maro chu Manipur chen thon le ta ni Manipur pon som sari vel bor za ting lo do le khan thon le ta thong ni ko le thuma khan Union Home Ministry ni Ralzam vilte kirtar di ding tia atina in Manipur long ne zakhat kling lo song an kwat ate ta chuanin
มิโซเต็นก็ติงเอกันตีเวทีเรากันตีชวนกันสวยตากันขัน humanitarian grant กับอูนาวเต็นนี่จู่วางตักชวนมิโซรัมสการิน home department ปน district level committee on Myanmar Refugee ข้าสการ notification ชัวชับปินมิโซรามินdistrict ที่น่าดินไม่นี่ชวน district ที่น่าขันอันเบก้าชวน district ชัวบีก้าขัน village level เตอันติเลต้าจู่นี่อะไรละมาชวนอินเดียสการขันปมโลมาเซมิโซรัมสการิน state สการิน refugee status อัปเปมีโอปีไว้ดานเบทีตัดไม่ได้ชันจู่home จัง notification สการินชัวง่ายนี่ตัดตัวข้างจู่มาชวนรัฐหลานกันตีเฮียงเลละมาชวนกันมิโซรัมสการินปมเล็ดไม่เนี่ยอะตัวนักชิมกันหนึ่งล้อ Home Ministry เลยจงเนี่ยบบนักอันบุญเปียกติกามิโซรัมเจ้าจ่าจงเนี่ยเห็นรัลซามาเห็นขัดเลยจนอปมเก้าเตียรวกขอเสียที่พุ่งมิดอินปักขัดเนี่ยรัลซามอันสิโลอตินาอินอันนี้เนี่ยอบุญชิมเวมิโจเจ้าจ่าเนี่ยรัลซามบรรทุกินอาเจ้าเข็นหาจ่า notification และ official อินจ่าชัวมีเตเตเจ้าติการัลซามบรรทุกินอาเจ้าหลานหาเตียรวกขอเทียมสิเตียอบุญเตียอินเดียรัมปมลงมาเสียจู่บางส่วนนี้ที่ไล่จะสวยตัวละโนลิงกับเสียกินอาเรนจางสวยแล้วไม่มาตัวน่ะเส้นทางไว้เมจังยินพูดว่าคันโซตัวน่ะกันดินหูน่ะเจ้าเห็นเส้นทางไว้เมลำปังเฮียนี่ในเชื่อเทสินะเงี้ยตัวน่ะเฮียนี่รักการจุงจ้างเฮียนี่มาลากน่ะอัตโตเบิร์กันติดเตียงเองจริงเงี้ยมาลากน่ะอินในตัวที่คันดูจนพัดเตียงรัลซามกงเก่าให้เป็ดไล่อินเซ็นทรัลเวเมนี่เจ็บตุกดาบมาลากนักนั่นไงจังอับมนุงบีกเรียนตัวนักนั่นไงมีใจเป็นตุกดาสิเตียอวุนฮัลเดี๋ยวมาลักน่าหันตีเฮียนรัลตานี่อดีตจะมาลงตรงสูงตุกันเนี่ยตีนั้นสักขบไม่เห็นสิ่งกันริงอ่ะอาจจะถูกมันละวักที่ไล่อันปรมานั่นแหละแล้ววิ่งกันอุ่นเอาเตะกันที่เช่นจงปุยเตะจะกันถาเตะเขาถาขัดนั้นน่าจุกันที่กันเราไล่หนักหลังทีแล้ววะจู่ฟังเงินบวยปุยด่านจู่สังคนกันบวยปุยตินเลี้ยมเตะปกโอ้ตักพายลำเสียงอันกัลมันตัวโถนัดมันเตะปกันบุกสกัดที่ข้ากันทนเลี้ยมตินคิดไล่กาเลี้ยมนี่เสียจำพายสับเสร็จก็ตัดช่วยที่ข้านั้นรุ่งตาตีไล่เก่งไงพวกสิวิลฮอสพิทอลที่กันลงตรงสมนัสไอ้ไม่เลี้ยมต่ำตักเตะปให้จู่มันเตะปยังไงนี่ซีเรียสตักจีเตะปดำโดอินะเตะปอันดำโดอินมันเข่งเต็มกันฟัดตุ่มสักกันบวยปุยน่าสักขบไหมโอเครัลซามอันรักลูกกาเตอินอัตโตเรลตูเลอาจจะเข็นตุกันรักเสียเทียมอัตัวมีนาเดลีอันกัลนักวันลองติเกตอันมุขนักดิ่งเตียงนากันบวยปีจุบันตุกินซิซุงะมุนกิปะซิวิลฮอสพิทอลเตียงอินอันลูกขนักนาเฮเตียกันรักอิจวมอพุนกิปินรัลซามอันรักลูกกาเฮเตียกันรักอิจวมเตียรัลซามจ่ายอันเรียนตัวนักมาสาปอลคาวุนชิมเจ็บทั่วผมละวะนี่ให้มีจงจ้างไอเฮียนมีสวยฮิตมาตุนไล่ฟิล์มเนี่ยrefugee จงจ้างนี่สวยทำปกมาเรื่องนั้นทิ้งสวยพวกนี้จูลบกนี่นั่นละมาจนเนี่ยเองพวกนี้เสียสุขภาพเนี่ยนะโดนสุนจีเนี่ยรัลตันฟิล์มจู NGO ประคันเราโดนสุนเทรู้ตอนนี้เรามาจากอุณหภูมิที่ต่อกันเราชกกันเราปุยเราเทเราจุดที่ไล่การจนเนี่ยกันโดนสุนดานกี่อ่ะพวกกันเทียมแต่พวกไงชัวที่บรันส์ที่พวกมากันนั่นแหละชนจันเบกับมานี่บรันส์เห็นทุนนี้กันเลยก็พอชนเวเมทูเปียละวายเห็นบรันส์เด็กผู้ตายเนี่ยมันจะมีด่านนี้กันเลยเวียเช่นกันจนตัวนั้นที่พวกมาลากันตุ้มอินกับเสียหันชนชัวเบลเดอร์เตอันนี้ก็ละสิ่งตัวตั้งอินกันเองอ่ะยันมานี่ห่วงชงปีกันตินเงี้ยไว้มาจาก enrollment ที่กันเสียมสักโซนไอดีกันเสียมสักโซนที่ทั้งคนสวยตัวตั้งก็มังไงมีสวยเนี่ยพวกนี้เสียรุ่นที่มูลจนเนี่ยเวเมแต่ละกันเราเอ็นตัวด่านจนอุณหภูมิที่ละทีละจนกันเรา welcome to เอ็มไปอ่ะอามาจะสวยเต่าตากจนตัวไอ้หมูบัลโจฟูเฟโจทัโจไงนี่หากกันสุขภาพหลังเต้นเนี่ยกันตัวเขาจูเลนี่ตีไลฟ์สวยเบลนี่เสียจ้าอะไรที่หากันโอเคเบลนักดังตัวหลานะบุญชับตานิงล้อตัวยาบุญชิมมิจูอาทำเลยเหตุกันจะเข็นกวนหานาเอ็นเจ็บตุกเตะอดังชิมใจมีอวุนติกาฮีนักอเฟลไฟเดวเตยวุนจะเข็นเล่ตอเรลจูอาหาวเกาไลตัวสังเชวขตาจุนบรันช์ปอลนี่เวมค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งค่ะหลานักรักชิมจังเซ็นทรัลอันเซ็นทรัลตั้งซับเฮดควอเตอร์สกรุ๊ป ติ
tiban tukin atanga branch an section an atu cho branch ti mikha sang pakhat I nol ngai big an se branch ni anma branch chewa malak nak te an vun ngai chu ma chang chuban tukin mai le ya chun torel nak tha de te her kau ti kha atu central wem e shroi tu pakhat asimini avun chimmi cho se zo chun zo manga atirin chu ituna iron soyang che khania kan unau te ti in kan unau te pu an ni reng buka kan lo welcome a manipur lama tangpur anianga bangladesh Myanmar tangpun ati ma se unau te tia ati ra tang khate dua taka kan lo welcome pop maya kha kan lo chom dol ka tan pui tul chu kan ni ani me umei chu ti lai ka ra chuanin khatianga kan lo unau te tia enge ni ang kan lo chom dol dan kan ti dan pop me kha iti me yang ta kan ram roi tu lu thleng atang pu in kan she anga inge ration card chung chang te thleng khana ri chua kani chu tun kan din hun phirianin khatianga kan lo welcome dana kha afu reng em ti la ya kha a central way me tang pun tu na hen enge in ya dan thalai kha atu vun chimmi chu Ralzam an vun lua do tukin kan vun zau khen ha an vun lut tia afoi na kan vun let ko ning lo mo ration card pek tiang ti ban tuk na khan vun Chimceih ase khakai kan rak lak lu kan zau khen na ninga khan zai ban tuk inda na ru aning ti kha atu avun halmi se adi khok mai ga ti ra chon ya welcome long thei long chaponi amaro chu chin tok hi umwa I ko ver la khim ral tan tam la chon en boi zel maya yong vek maya mi so ram chu poni lo wa sta de anya ni foreign thing pon ral tan tam na re boi lo lo re an boi vek zo zo ke ni po chu kan ma chon do na ni maya vale chunga Ralzam nak velte he an boi lo nak ram hi lo chuban tuk chu kan ni zong ne kan mai le ya kan ton ding mi chu asive ko ate chu ei tu na po kan ma chon chu ni tam ber maya enti nan sum do na chung chang ate min zo le do ne ka khelo wa tun lai issue tam ta ko ma adam do ero lo ni amo ya in lo chung chang ni amo sum do na ni amo khang zong zong khan e po ni se fum fe ta ka kan nei atu la una chon oi me te point kan du dan ta ka chuan ei chon kha lam te ne po kan in dor ka wa kan sui ho renga chen na mun bi po khatan da khum de te heting ri veng tina da dar nuai ru mai in chiat mang lo chen ai dien lo nei thu la chen license an nei thu te kan en kim mai document adar theng lo nei cho le vek to mai ete po hi gal fi pura cha chu wang chu kan welcome dan chin te po hi ale la ma chon we me ngai da chu foreigner is a foreigner nei tok mai okay sau pi avun chime kan lan ta ka khan chun kan phil so lai se kan rak zau khen ha ni nga khan tampi irem a hauti chole na kong kawa se chun rui hlau kan ti mi rit kho thil zuar kong kaun ha in landing I lan ti ban tu kong kaun ha zong akhan chimding tampi avun chang chu cha mun khat dewa chian ha usi lo kholaka hiban tukin tlon len tar lowin mun khat tia tar na usi ti mi kha tua abia vun fun mi se foreigner an sining ban tuk te in zau khen a how ti mi kha avun kene avun pe ri lai ma kha ikan prinsip politik tak tu matang aku yang mereka tidak awalnya tu macam geographical boundary in Mintang Masela Myanmar side tu tu kan mizo kapian pui poni sia chen miu chuan ibilaya bai batin a chen miu chuan ka unau kapian pui thisen poni sela a chen na munina a in an lo wang kan foreigner ni mai ka unau kapian pui po kha khi lai bar ma chung piang ani si chuan mo mizo ram au miu si lo chuan chu we me ngai da ne foreigner ren tok mai ka wang kan foreigner ti sia ka unau te ma ni sela enge ne mu mal zo fil fai zo in so khan te ne la kan tho ho hi chu ti lai ari ro chuan achim mi kha avun fiang ngai ko foreigner ran si ka chu pi mi ka unang hen se se lo foreigner asia khan chun foreigner ban tukin zau khen ding kha YMA ni kan lungput ase ati abe masa vun chim chang chauza le he zong kani chon nang mange ai atu nak e fel fai de te Ralzam thudir nak konga hin bekhi anak tua kani zuam kauti kha avun chim mi se PFK tu nak zo na chia kan min han chan sak ve te adan lam mi te tangin soi thiam har ang reng ka tia ni sang hi som hi pakhara mo an ron rak thak chan kha sang hi som hi pakhata ani helai mun na nge ko talk show te kha kan lo en ani a ti kha nin kan lo thira
ngay đàn khá tìr khá trong khán thế mà in xoay xa hà đều cái chú ông mình tắm dọc anh ấy mấy thế cần khí lệ ta cần nghĩ mà lệ đúng vâng hiền hàng cái chọn mình quý ván tăng cô nha mình quý ai ở ông đâu hay lại talk show hành này anh chị cái cuộc khai nên hết tia cần lâu tị đàn hết trả lốm tia lâu cùng bor lại ý cái tia anh khoai chắc thế nó lâu thêm cả ý đủ Paul kan oma mai ro chu helai te bula helai talk show lu na ngai ko khan chen khati ro chuan iral tlan ang kin I Chimceih na fel fai tak nen I khatia nga ti ting ro ni I na kin kan tin lawang ti kha an om ve thobin kala sia yang kha okay Ralzam an raklu ka a khwaltha zo dinga si atimi an liawa hiban tukin chun kan tin la lo an min le an sinak te tha te in Chimceih di dinga si atimi zong kha an rak ro nak akhat lo mi si aram thok ka te in ti kha avun chim an bia sau pan haye kadu nak zong te long kha kavun chim ko la abe pi de umi long kha ania tu na kan tun din hun tak hi chuan nia hei zep thu po a cheng lova social media ate chum lo chat lovin anin hia la mi tin incident sang I koi khoi na te alo luar chawa he eng zong theng zong mishing mun ara oral muang lo ral chia ti tok me am I an rum zan lai po um lovin an lot an kal kwal ti vel hatia hi kan aizol khuite aizol azoa chuan ti khan district dang ke la ani ze lama ti khan ani okay atu chimmi kha avun be pingai aizol copy he khen na ngam lo ate adai lo Ralzam raklu hu in buinak sul nak tam pi avun chupina zan khodai zan tlai na zonga he te thilri an lot an na an chet ate khaban tok dir hun kha avun si tia avun chim Ralzam raklu hu in mizo mi pi he te Facebook le zonga social media zonga bia ani al Ralzam ani al ti long man selo Ralzam hut nak long te kha comment an pek khaban tok dir hun kha avun si awang hian atira mizo shim hi khir thui hi kan nei lo deuh hian sia ta abora khan min nang pop ang hian kan oma hei khir na thui tak lo nia atir atanga fel fai taka ruang han na ne khatia hanti kha om lo deuh hian min sia ta chu tu han kan tuar chawa kan mang ang chho tan mek ni in asia ta thil hui chen to te ang ti kha khovel min huwa le ramdang min huwa kan mol phu nam chi ti kha thungun leang ti te po hlau om tak ding huna hian kan ding ta ni hian asia ta chuan ni tu ma indem thei chuang lo lang chu atir te atang khan tlem chuan mu mal fel fai khan kan dong song lo deuh ni hian asia ta ni ti kha kai ta chu ni abe pi chim mi chu aram thok ka te khan Ralzam kan welcome ninga Ralzam kan lutar ninga hen fel fai te in thil zai man kan rak tu alo cha si tia avunti hemia kan sei lu tel nge ngai lai chu free movement regime chung chang ni ke sha free movement regime chung chang hi chuan central wai me hi chuan in I thu chua hi kan nei deuh zeu zewa in din bun po hi in tran hun tiang chiang wia win ka sha atu na hian ni nge in lo thak chho than tho em chu ke tre lo pu ro te sti lai chuan ni ram eng kan tu na hian in nangma je chian ni chin tang FMR a hian in se khumi central lampanga kan shu how tu te chuan in kan sarkar lai mek hi chuan in FMR chia te tu na border fencing lampang te po kan thenom se te hi chu man la muk to ni helai vela hian soi do ne ka som chu zo chu mi zo pu ro kha zo tu kan ne lo min se atu he FMR kantimi free movement regime India la Myanmar khatlei ipe tlei nak lu chu anak zalong te in lu chu anak kha ma phi kham kong kawa khan zaida nan ruaning tia pakhat nu pakhat te na vun hal na hey free movement regime hi angsiat in international border India le Myanmar abik takin north east hemi Myanmar border how hian kan mangani tuna hian chu 16 kilometer inside the Mizoram or Myanmar side visa allowing kan cross the tani chu ta chuanin car khat te car ni ten lo jam ba ta chu ti ma chon border pass an lak lai ta chon border pass kha kum khat chung ta na mung ve le thai ta na chu ti khop chuanin hemi kan u na na hi international visa allowing
kan du to ang khang an vocal the tu na ri di la po tem chu han kal lop lop ma ro chu ti khanin center so kharin FMR ti top kha January ni sa hi so pali ya han center so kha ta ro chuak ta ti chuan okay abia vun sau deu ye vun tan tan ning lo FMR kan ti mi chu mi tam pini chung kan thei di ko chang India le Myanmar le kilometer hai ruk ve ramri in kilometer hai ruk ve kha zalong te in khatle lu cho kho nak nol kha se atu zong Mizoram le in ri di la mi tam pian kal khau Burma le zong in India le ya rak lu kho se asina te in central chauza ne nikum thong ni kulali January tha khan hi dong tar dingin cha an rak chu chang te ate nin biren siang atan khami ma ate tang to khanin FMR ti top turan no an lo na sa poli chan chu ral tlan kha an do zo lo tu ba enga border नॉर्थ ईस्ट में दुनिया के सबसे अनोखे फूल मिलते हैं जो चट्टानों को चीर के निकलते हैं और आप हर घर में खिलके ये स्टार बनके छा रहे हैं स्टार सीमेंट हर घर में स्टार Hey, still thinking about joining the 30-day Python using AI bootcamp by AI for Techies? So what if in 30 days you could silai smuggling ti te chu ba ka helpol te ti khan freedom and cross ta ni chu wang chen ral thom man te tam chu wang chen biren sing ta chuan ma han lo de kon ini Manipur le biren sing chawza tanga khan chon Ralzam khabantuk an raklut lai tien thei cha ral thuam si se rit kho thil khabantuk te he ape tlai mi atam tukla anti cha free movement regime kong kaw he te an rak boi pi chang ate pi ka chon in kan lo free movement tu ma chang ani to ha khanin ngaya kan lo ne anon cross po kan lo check even lo chon free movement regime te le la ma chon in center hian ati nge angai ang he me ka ti ke ma chon a chan chu ke tilaya tun maya news kan en chon atam zo ka dam doi kan ti te tiang nga smuggling thil trin wi hilam pang ke mani side lam tang tam mmb kan state dang ngai to hian chu free movement regime hi chu anti ni po hian ke ma chuan makati lo Mizoram po hian kan mo hial zo ke mo te ka ti ma se ka suar lo okay atui abedong nak von chimi chu free movement regime he India chawza ne an rak tu tak asi zonga ke ni chon amak tuk katilem lai lo atua Mizomi pi ni kan herpa chang korwa tia karwa ka fiang tuk velowe tia avunte Chula chu puro te khanin hei tuna central wai me chan hun chu kan china free movement regime chia hi chu indo china ni indu no china tuna hianin kan soi du lai ber chu 16 km so paru khwam chunga chuanin visa document dangai lovin anin kalpo thei ti khani ta ama ero chu kan state ta chon soi to pa chon dan kin ko na lama te kan lo chak tok lawa 6 km so paru khi an lo pelem he ta ai zo te kan an ron thleng khade yang ti te hi chui chui na hi om to tak buk si lawa chula ya chuanin hemi an ram ral muan lo le ram buaina rem chang la a he lampang ron thleng kha adan phal lo thil ani emo adan phal lo thil kher pia lama sum do na le het yang sang chungchanga hianin hemi ram buai advantage la a he FMR wanga dan bo chian hi apu ve thei le me anga ti ri ro om lai hi central wai me hen tu na hen inge dan indian na hi ala ngai rengem chuta mi pui sang mi chen khan ngai dan chu in pom pu yem ti lai kha min chan sak the chuan abehal na kha toy te skon ha in south in avun hale FMR he meng heruk long asiliwa meng heruk lon in aizon ha an phang ha mo khaban tok te avun sitika FMR kha chan tha a ilak in FMR kha man in Mizoram phungning lo in an chol chang khaban tok kha khong ha mo tia atu social media vun chim chu ama asitika wem eni zetin da nan mu ning asiti ban tok kha haldu mi chu se ati khop maya free movement regime hi atira khan kan do khop maya achan chu kan u nau te ni inkal po na per ange ni lo partition ta sia chuan
duangin unaw kan inkar kan in nelin kan in tok lo ti hi chu kan rin da na nia chu a we me thir da le mi zo thin lu ang ni sim ba ya ara bang alo ang taxi a chuan amar so thi kal kala kan thri a hi tun nuwa te thil lo ri a tin ni china ka su al tan tam na chuan buai na ong sel ti hi chu dik reng mai kha ti lo tu na hen alo pui po hen FMR hi kan an pui tivak to lo ania ni fencing border fencing kan pui ti lo tran to ani o ma ti ati theya chu ven hen 16 km ami free movement regime chung chang ai chuan ni ka su ing deuh khan in kalpo na hi a huwa ma chaw 16 km chu sian reng mai chu ven hi tlema a strict deuh leka kalpui ani lo chuan tuna chuan har sang chu kan to te alang taring maya entina sum do na chung chang ani amo mi chung chai min zo do nem ka thelo wa sui tu a khop maya a chum do na chung chang a ko a chan chu text chung chang a te po pe kan ni lo wangin ani tan chena le Myanmar hai mi nge ni ma pung te an tia ID dual citizen te lo ne ta ka tiang a wang khan til tak tak ani tan a ul sam chia tuna FMR khon na ni ya tia kan enti chun har sam na chu kan to pang mai ti chu chiang reng mai ni FMR ruanga hen harnak kan tong ti hi cho fiang te in mu kho ase avun ti ve zeronga tia chun Myanmar lei mi cheu khat chu India lei citizen zong an ngei Myanmar citizen ngei avun sitika du to kin ani choklat ko chole nak zonga tax an pe ti lo khaban tuk avun sitika harnak tam pi hi kan tong chu ama avun te vang chun siap thum lo awai me ang chu hi chu kan support bur ko ni chung lem lo a ti lam mai ro chun thilom dan chu ni nge me ya amro chu thil lo kal chu oi me ti chu mi pui ngai dan tlema nge ni mi pui ngai dan an ni china ko mi pui mar kan dik lo thei lo wa a ti ang ko khan kan ngai dan tin committee be sakal kan dia miti te po da tu ni chu kan langai to thale mai nga ula ni chun mi pui zia hi kan en ve de on nge ro chu mai ti ro chu ka soi duwa we me zong ni hin ahram thoka chun FMR kan ti mi kha anrak dau kal ko na en mi pi ril ru mi za pi ni zetin da an mu ning ti mi zau hoi in akal mi kan se chupina committee base in akal mi kan se committee ni abia akhi aning in mai le achun kan kalte lai tia avunte hikai avun lang mi chu WMA zong hen mai le FMRP kam ding hin India chauza khe an support te lai ti kha hika WMA shroi tu central WMA shroi tu pakhat bechim chun mu kho ase vang chon mi mal ngai dan ani lo committee na tha kan ti lo lai chu kan le soi khom le to ra ngai la amar chu tun tin mona chu mi mal ngai dan a tak chon na ti lai FFR chu lem chu in har sam le chu kan tong pha de o mo chu ka ti ta July chu mi kan chu mi chu aram chan dan angin ala soi lu le je theyanga tuna iron soi asum do na chung chang ka PFK zo do chu tuna po hian ni discussion kan nei ma po hian in branch sang ale mu sang kan local ko la asum do soi tu te po kan lo ko mani anni poina an soi chu sum do na chung chang a hian in har san na an lo tok na sa ve em maya tuna i soi cha GST pesi lovin tin thil man to uchua ku tu ka khatianga zor na te khan an ezon na te kha alo hung ti te ke mani zone ni po hian in kan lo zir chianga ke mangi ko ka local ko la chula chu sum do na chung chang a hian PFK dan lam mi te tangin i enge i khalaya khanin enge engsum do na hinge heng te hi chu at dan lam mi te tangyan in ti thianga ni lo shim shim ti te po kha chiang zo kin min han shil fia la ka duwa kan som tem che atu abe halmi kha avun bi pingai sum don nak kong kaw he a zaitinda phungningin chol kho asemoti mi kha atua phunglam a thaimi nu he avun hal e anma zong zonet le zong he ani chok e cholet Mizoram cholet pol ni harnak tampi anvun ton choma zeronga ti achun atu Myanmar le mi cholet tu pol ronga khan until man kha he te atum di anni ni khan foi token an rakzor phoni khabantuk avun sitika thil te avun ummi kha ume phungningin zaitinda he asikhawmo ti mi kha avun hal sum don na chak mai po ni vin athil dang te kha sui kai lo loila trying to share
a chan chu nia kan tun din hun hi chu in shil po ngai lo in veng tina hian hei kan shevek mea kan tun din hun om dan hi chuwang chuan he ta ka soi to ang khanin hil thalo deuh hi a puak chuak le pal lawang te hi ni ka lo lau thong ve thina chuwang chuan ral tlan te po hi kan le te po hi a wholesale en the hi ni big cha lo win ka shia tak chu ral tlan tak zet zet je thei har se em an online tam tak chu house em nei i tiang anga tin ani lo kon thil dik lo tia i phal lo thil ne na khatia i ron sum dong a che bor bor an om bokani chu wa Ralzam he mun khata zo khodi an selong mi cheu khat chu mi har sa te Ralzam a her tuk mi an umlio mi cheu khat chu mi rum pipi hi ka hmona sumdon nak chole thal nak ru a arak zam mi tampi an ume ti bantuk kha avun chim kan vun ngai ri la abe pi tak tak me avun pe te la ang chuan he ral tla na po khongai thak tak i chum don ngai ngoi te khang ho te khan an ma ni zinga mi thalo te thil ti ra kha an tua rang ti an lo om ni chuwang chuan i tuna Mizoram ma hian i kha central sarkar ina ngai dan tu ti khan kan ship ang pui to Mizoram hi a en kol tu kan civil society a in thil po thing se a mas sapera cha sarkar hian a ku ti sil san thei lo ni chuwang chuan sarkar hi poi mo per ani a i sarkar hian ti tu tam takani tin NGO angina mo mi mal ang kun sarkar thok na e mo tho ho na e mo an mani kan en kol na ko nga hian mi mat tin hian hi tur kan nei le cheu ni ka sia a vun tan ta lo ko ning lo khabantuk Ralzam lak emisol por ruang akhan Ralzam zang fakte te asimini khan antur laitia phana umi chu ruanga chauza si se NGO kan timi atu YMA kan timi zatlang bu velte jong le mi pi jong khabantuk malak naka khan kani zuam chewa how chauza ne tu ading atimi pol kan vun tu anak ko khan kani zuam chewa how timi kha avun chimmi se an bia he vun fun a har pai achana chun ra ka thei thiam shamula ma ara tlan hi taka kan kul ma a kan ang mai khan tu na hian kan thiang ko lo kan har chua yeng kim mai hi ani dan tur ang ni ti sham kan tum tlan kha angai ni sia ahlani Ralzam raklu hlan bantuke kan dan bantuk so khan umanga tilo atua chun asining te bakin thil he kan sitar changa hau tia avun chabri thil poi mo do chu heng tiang tam tak te kan lo kola kan lo om khong ta ka chon dan hi keng ko tha ila kan om sa tam tak kan ne ya heng hi i keng ko tha ila implementation an ti dan ken ko na ko nga hian sarkar department sang ko hian i an ma ni kon san an ti tu china ma han la thar chak le zwal se chuan NGO ten support chabukila chuan har sat na sang hi ko soi khan hian heng hi a solve me hi a vai chuan solve fik lo ma ila engem mo sa chu a sutian thei ka ring ni atu ye har nak kan ton mi vel te he phung lam tha te in kalpi usi lo chu phung lam cho YMA pol le mi pi jong nei hen zulu se lo atui kan har nak vel te he cho adi ko lai te atui an har nak an chimmi he Ralzam kholak e mi wa tha le mi wa vel long he se lo atu an chimmi cho phung ning lo illegal in ID card ngai min ha si se chun chole thal nak tu mi kong kaw vel te kha atui an chimbik mi he cho ase adang kha a pe tlai di thiam atui kan ro mi Ralzam jong ni se mi wa hika aboi nak watua mi longa khan ro adinga selo an ni mizo mi pi ni Ralzam an rem lo min ha cho atui kan chim langmang mi kha an vun city kha kan thei oka ka vun chap Entinan una sumdon na chungchang iron soi ko kha GST an choi lova an sumdong an liat ema an turul tu kan ya house ho chu amidang an lan pop ale lung fa te khatiang ang kha ani ta ni chu wang Ralzam cheu khat chu GST kan ti mi tax phun khat ase goods and services tax ti mi se chuban tuk chu an pek lo tika an room tuk e midang kha an lan thlo ma hnan te Ralzam Mizoram chunga sumdong in cholet in ummi an room tuk ma zong chu an mit akem ti nak se chuan dun ma chuan I kan soi lan ber chen chu I MRP kan tia maximum retail price kha control kan du ni tu na he chuan ka gai to dana chuan MSP minimum selling price zo khi kin ko thatangai
ti ri ruam ta ni a chan chu an ni chu border ka na che chang I har san tam tak I an tuar an nia tin amoi lo lam lo se I he tan ron kala India ran dan po an shelwa loin en pol na dan kha enge ni ti po shelwin an du danin an tal ni na siata chu wang chuan helam keng ko tu thil tlom u chuak lu tuka zuara helo lai lo sumdong sa fair competition zong zong te kha a che a ti chevek thei ni hang te kha I minimum selling price zok te po hi a en pol tu department khan ron har bui an ron check khadiang te kha ngai in ke sia a do atu vun chim mi chu ni chuak lai ngai se chulhana chon maximum retail price kan ti mi thil kan zor te ka hinak man fak nan zor lai lo ti mi kha chauza ne control atu atone atu cho minimum selling price kan ti mi zuara manak man foi nan zuar la lo ti mi tiang kin control how chang roje ronga tia chon Ralzam pol ni man foi tukin an ni cho tax an pek velo tika hi ka China ha ko rami an lak min ha an vun lu pi India ID an ngai ko ram ID an ngai tika tax an vun pe lo ma tika man foi tukin an zuar kho tika khan kha price song kha control how chang ro tia tua khan avun te khatle chun ni chok ngai zong ke avasi chang in lan lop ti ang chi te khatiang khan sarkar me pa ka mal in dor ne ti te po kha khatiang ang la kha an fi him the nan chuan poi mo chu heng ang kan u nau te po ni eng ang ma se I an ni chu foreigners ke ni chu Indian kan ni hela ya hian kan in different shape na lai tur tak hi kan chian hi angai ka sia ni chuan thil dang le a chuan chu sum don na lo ni ta se in lan le khatiang a om lo na tu chuan I mimal tin po kan poi mo adin sarkarin dan ron ken ko thatho angai ni mo thil man chian hemi retail business a hian sarkar hi aron enroll angai ni aking ko tu telam tin chu ba ka chon kan chauza atlang pin a chimdu mi cho kha velte atlam tin kho na ka khan chauza kha arak itelve a hau chauza ne control atu a hau ti kha ani cho adir nak peng ase dung te po an soi kan sia a he kan hule loi a tak nge tura po ngai ta ila yubit lung an la chua ka mo lui ecosystem zong zong a chep fe ka e tur zong zong an hu chua ka sama in kim mai kan chan pa pakhatin an soi wa atu chim mi te kha luidung atimi tiva le khaban tuka nga velte an plai na cubit lung na an lak pong kam thil an ro di avunti khaban tuk zong kha atua Mizorama Chimceih tam tuk khikale Ralzam umna ka chon thing le mau shim ni an chel na lo tiva zong ni an chel na lo ti tiang khan vunti si khashim kha atu dio Mizoram mi pi ni an chai ngai mi se war deu dana phei chwa an ni lui zang khau tuka checha tlang thin cha long le enga mu lui te chu an tan cha he aul sam tuka I thil lu chwa thei zong zong hin ni lu chwak mei ani ti ang te ko kha he ya chapawina vun chime anni tisha chak tuk mi a umpeng mi cha chun hika tlong lui le Mizoram mi tlong lui te na he cho an cha hin a foi jang tuk change tili chungi a ummi velte he cho an lak kho di e ti phun ha khan chapaw betak zong in an chime te soi te po omani an ta fro puya khatiang kha an nia chu wang chuan khatiang la ka ven dan tu chu eng tin nge nyang kan ti chuan lui hum hal na dan kan nei lo mo heng kan dan te hi I keng ko chha ila ram noya ram sa eng du nu chua ti ang te po wildlife protection act te a oma heng te po keng ko chha ila keng ko tu department forest hum hal tu te lui hum hal tu te pon king ko tha sila tin khatiang ang sia dan bo chia che an omani ti she tu chuan I report te po pe ila tin kan report pe te po ani nan dan tur ang takin kal se ti kha ania tin chu ba ka in hun hei wale tu atu ye kan chimche bang ani cho phung le lo le atlai tu avun city ka zai kip te kha phung ning te in kal se lo chauza ne asi ning te khan action bun la se lo mati chun phung a di I ti kha avun chim mi se adang kha cho vun let lo ko se atu ye avun chim ding mi he avun bi pingai in mun le in hlan kong kaw kha se ui te na ram mi te na kan chan vo an ni na an nei thei lo khai chumin chu sak ze ni siat na om wangin chu in huat kha pia hong ti lo ni chu ram mi ni kan ngai ding asimi kha an kan chu thloma ti ram kha Ralzam ni an chok
in na zong an bun chok ti ban tuk thong pang avun tika khaban tuk ram mi pi ni kan chawvo asing hading mi an kan chu tika I huat nak ngan pi achuak kholai ti kha phana tu ka te khatiang anga apuak ke kha pian ma chuan apian ma hian dan hi kan ken ko chuan dan veng thein ka sia endinan in mun le transfer of property chung changa te tin arama landed property kha khami kher ni lo ko floor registration ko ati thei vek to a chuwang chuan veng tam taka chuan an sui kan sia chu in mun ang taka kha an mingin an nei lo rem chi alo ni poi mi in chung te man to takin an sak zoma an lo phal saka kha property floor registration system te kan nei to kha register lo tura documents an lo an nei thei lo ni khami lo nei tir tum phe ta lo pui ang to kha kan oman ni mei theya khang te kha kan si mangaya atuye avuntiri mitro in hun an chok kho lo zonga mi in sak chia mi achung na kha an choke an ma ne ani sak khaban tuk te zong kha phung lamin floor registration tu kho di asi chang chau za tanga khaban tuk an ngei kho naka he te arak bom chan tu zong kha an ruatia avuti khaban tuk asi akhan chun tia phung ning le khan ani cho avun chim than mi kha se chuwang chuan sarkar lampu in he the Mizoram Land Revenue Act 2013 te kan leya chuan kan soita ang khan trade license regulation act le order sang kan leya heng te hi keng ko ila mo voters ID rammi ni na nen lo chuan heng hi ati the mi ala ni khang ang kha an ti lo me do na ni chu ti line kan hei kan soi tel du chu local council hi hemira plan chung changa kher chuan a root tak kan ning shan documents an ron siam hua chho theina turata na ma sakpera chuan an approach to local council VC te ani thei lo ani ti hi le shim na hian po omani ti te heng tiang te hi local council te YMA amo khatiang ang chi he ta thinglang ma VC kan ti te pon hria chian ngai ti sia atuye avun boinak achim big mi khacho khaban tuk vial te phungning in to a haumi an to khona ka khanchon ID kan ti mi kha vun ngai a hawi ma dinga khan local council na kha an va fu pan ton local council na ni an raksar piak ton khaban tok kha se atua mizomi pi ni an du lo big mi cho razam ne ID an vun ngai vetika an chawvo tam pi vachu piak le khaban tok wangai piak ti ma khan mi tam pi ni chon an mu chu atu zong e avun chim chu ma mi he se tiang tu khan I tham na emo poisa in pe ka mo mangin khatiang ang kha eng documents ma hi kwale tuite ni na ang an ni ve theilo kha he ta dan pa ngai kal tlanga I citizen an ni na dan tur he ta I an apply ani si lo chuan helai khotwa la han lo ti ve ngot theilo mani ti kha an shiat chia na ngai in ka sia phung ming te in chawza a citizen an si kho nak ding apply an tu alawa khan chon hi ka hin citizen an si kho lo ti mi kha an thai ve a hau tia avun te din chu ba ka chuan hi kan soi tak ang khan dam doi a hwar he me ya heng chung cha nga te ko hian NDNPS act kan ne ya heng tiang ang te pot tu na kan thok mol me ka a pai ro chu he tiang ko nga te ko kan chan le zual anga ya sarkar po in tu na he court lama te ko nia special court to oma NDNPS court dang zong ain itime yang kan hu thei china chuan an thok rima dam doi case kha aturu lu tu kan ni zan thim chak thingin office at khan anin no to ta court pakhata oma aizola at crowd lu tu kan ni chuanin jail inspection kan ni ti men kan ni dun berin ti ma ka tel ve a ka ti chin mai me khomo tam doi wa ta zong han ding tu ka tia mi che jail bi ka hun thu ma chena hun hi ai tam hi an ding ni chu aturu ja chu kha ania chuan ma se mo thil mak ang ring deuh ka ti chu hemi kan talk show wang hian tlemin kan zir chiang de wa kan thian te helama thu nei tu le thil chin chang shi sautuk ape hlana te si ruanga rit he sitlei ruanga thong atlami mun thumi thani mun ni kha an si te atu razam vun lu nu hen rit he si he mizorama akar tok chu an buinak avun sivetika hlathlai nak te jong kha avun tu atu hen avun pe ri lai te jail lammi te po kan phone china I jail ta nga khan voters ID nei amo khatiang ang chi thil ti swala khan foreigners an tamim ka ta tam te re nge ti khan an chan na ani le an case khan foreigners act to repeal tu rani to ta
mangin I charge telan ni em ka ti khan mi lawan ti tlat atui thong atlami laka khan foreigners an ummo katin hatika an tamtuk ati simhan selo foreigner case nan tu apyak na mo kan titika tu lo an tu lo ati chu akhoro aharnak kongkha avun chimve chu tiang ang ni si chu foreigners act kan ni ya khami mang khan an buai kha charge tel an tlat lovani cha an tang an thil ene mo ne wan lo ti swal kha an tang zo khutwa lan ron zalin le me ni tiang kha kal dan tu ni hian ka shelawa khabantuk thong atlami te kha foreigner thong atlami kha an thong tak chanchung avundi khan an chuak thani khotuala zalong ngain an tlong leng than khabantuk kha aphung lam thashima selo tia avunti masi amai ro zu thil an ti swal ta ni tuna kan soi ang chi kha lo ti swal ta se police nan man ta khonge I address an tia address te an han zo khan entina rang vamual amo an tia an temporary an chen na kha an soi ve me ni voters ID an dil le anga an nei lo kha tiang ang kha foreigners an ni mo voters ID an nei lova thil an ti swal bok ani chuan police level atang excise level atang booking section an ron ti atang khan foreigners act hi an tel lo ti na ani me mela chuwang chuan hemi ko ngai han inge o control tun oma mondile ti te thil ka ru ma a chan chu atu avun chimmi kha ke anma ru anak kha sete Ralzam Burma leimi an sitika case tu ading tampi avun umi khaban tuk tu avun silotika anma chawza shoi tu na he control tu an ummo singha tia ka khro ahar tinak jongkha avun chim hini avun lang tar mi cho mizo mi pi ni chawza tiang khen pressure an vun pek ngai changti mi kha mu ko se atu jong he mizoram television program ya angan big mizo neta ti chu mi se chawza kha pressure an pek ban tuk kha avun si chang hika advocates ase phung anghal mi pakhat research atu mi scholar ase chum pakhat wem e shoi tu ase anni kha mizoram zatlang bua voice ngan pi angai khomi an se media ngan anvun si phone khaban tok te khan chol changnak avun umtika mitam pi ne zeibatuk lungput da an ngai ti mi khacho nan vun thei thiam ko lai tia kazum an nei le nei lo ko mi lo kan kal puala kan bia e helai khotwal mi ni lo chong han ai deu ang chi kha an tam lu tu kan ti practical kon kan bia a sia ve kan ni ma se hatiang ang khan char chan mi tlat si lawa chu ang te chu police atanga excise atanga investigation ron nei ti report an ron charge sheet do na an booking section atang khan film khuranga ya khang ka chu dan shan manga shem turan ni kan jail budget kha an ron ei chu me ti na ni ani in ta ka chuan khang kha ani turan ni lawa deport tur te ko an ni ya atuye foreigner thong atlami pol kha kan jail budget antimi jail thong budget kan tila ma azong kha an kan IP asina ka chun kirtar dingan si ti avun chema athin hang pa nik chang khaban to kha avun se yang ang kha adia chuwang chuan mi pui atanga kan film khurangai ni chuan chuba ka chuan voters ID nei thei dura lo ti remote anga lo pui ve vak remote te ko kha shem thel ni ti te thleng te kan sia tangai tin khat ka soi le du chu voters ID arak tu pyak tu zong kha shem kho thiam an si tia avun ti ve birth certificate hi an issue tur ani lo issue thei an ni lo ti kha kan soi du chu thei an ni lo ka ti na base chu he ta kan dan enge mo zok nen kha chuan ka soi pol lawanga birth certificate chungchang a hian Department of Economic and Statistics khan civil registration system branch kan ti khan circular an chuani chu ni som thum thakha sang hi som hi pathum khan chu ta chuan foreigners hetapiang an ompon thi an ompon ma issue lo tu ti khan chu tu na an din na lai mek ania chu mi chu birth certificate an nei theina tur ta na lo phe te kha kan o mem ti te khang tu kha kanin en fianga ya birth certificate kan ti mi kha hi birth certificate he abp big me se India ram achuak teng me si ti mi theipi nak cha changa khan chon adang velte document bun tu kha avoidi chang mi se khaban to ka tu shim loading Mizoram statistic department le zong ni khan tu loading tia anti mi se ti kha avun chim asena te in khaban tuk an tu kho nak dinga he tia abuai pi mi le khaban tuk atol rel mi kha
anเขาโมติบันตุกสงคาอาวุนชิมตัวกระชานนะเบรจูอามาจวนอีกันเราไม่ตามเด็กอันนี้ไม่ที่มาเสียเตี้ยกันคมปากจวนดานี่นะเสลจวนละกินตัวไว้จวนตักที่จูเรลเสียเทียงอันนะอีปุ้ยสวยละว่ามีเงินเบียร์บุญตูติจูไม่รอเสียโมขัดอย่างอังคารไม่รอจูซุ่มโดนนั่นเลียนเต็มนิ่งเนี่ย registration เนี่ยอีรำอันในเวตูรังเตขวาเลตุยเตนี่นะขวาเลตุยเตเจ้าวินาอันในเทียงรอนจูเจตูรังจีขจูอีด่านมังยันเวนฟิกเนี่ยค่ะอียังโกรธฉันไม่ละ registration ตัวเขามีชเลทอลนักเวลเตฮิโจตัวเราคนหาเสร็จแล้วพุ่งอินเวนขอดีสิทีค่ะอาวุนชิมมีเสชิมมีเหตุอามาเลชิมเจียมีแค่อาจารย์จนอาวุนนลปาลังมังติกาอาบีอาวุนฟุนเปียกแล้ววุนเละเปียกจงค่ะอาหารไงจวนตักให้จูโซลฟ์กันสงการป่วยมัวนี่จู NGO แต่กันป่วยมัวนี่จูมีสปอร์ตนะก็ว่ามีปุยวันตลางปกันป่วยมัวนี่จูถ้ากันสวยเดียว18% in Carvel Pori, Sumdo Hen, and Petlam Puta. And you to go so you can map and Nea, and Kala, dual citizen and Namiawa, Heta, Sinakan Piso, and Kalucheluso, and Kan, ID the Polo Nele, Loisia, India Manuka, Barmala Manu, Silla, Mapum and Nea, and do talking Hitilaya. Chimceih, China FMR and Sweden for a long victor. 就往这人都talking China and Myanmar in the Mata. Until Zorpoha, a long view of Antipoha, a long view of something like and shoot the Maya. A chance to text me a peg new seal to one. A Velka India Rama, a Luta India Rama, Loken to context text Adi Naturam Takan Chuvetas at long tailor. Atu vun chim mi dual citizenship kong kha atu WMA shroi tu pakhat ni hinchun avun chim India citizen an ngai Myanmar citizen an ngai zaimhan tax kha tampi an vun liam tilo khaban to kha vun liam ven ha selo chu thilman he afoi kholo shushim tia avun ti thilman foi te e an zor khonak zong kha tax pani tax khatlei an liam lo ronga khan aseti hi Thilman hitum se ti chu mitampini du cheo se sinate in mi cheu khat khabantuk sumdong cheu khat nyamma mi mitlom te e an tua e an ma ngan pi an vun isar ding mi kha ma kha an du lo mi chu se Chiang Mai ni chu wang chon kha text an pek ve lo miu wang khan mi dang ai pun alo tlom de wang chu po chu nge ni sum don economic assimilation kan ti theng pon ang hong tak mai ni hi a theng lo ti po so te chun chu ba ka chu le in te po an han wa in lo te hi rin a hian an ngam huai kho mai a country a mani lok po an soi pat ka hiat chu veng pa ka ta hian mi pa ma hian in sar kin la wa Chuan le ma foreigner hian a liet sing khat le sang ni do tho ai to po kan alu ngam tatlat mai ni kha mi zo mi pui te pui kan thia ta ngai khom mai an ngam huai vi na chan hi nge ni ti lai te pui kan zir la sum kan du lu ta vai kan bo wa ma an lu tir ta che nga ti kha tu vun chim mi chu in pakhat thong ruk e an hlan mi kha foreigner ni khan chun alit bakin thong hlei ni in hlan an ngam ate e khaban tuk te zo kharu ading tam pi ume avunte ri lo te anin kha ku da ma ni ngan mai chan chu le la master point an nei chu no wa an ni te chu an chel si ya le la ma chu wang chun chu dai ha po mu se la ba zo chu bu ma zo pon da se la mu dam phran pa lo ngai lo khan an ti ve the ngal mai chu wa zo wa chu har sat na kan to chan chu ani o mangi o ti theya mi chu ne birth certificate mi dual member hi dual citizenship ni thei mi lo na lai an han ni lo thei ta lo ruat mai lai ti so khar mo de te poni ka ring hi ke ni sen cha lo me por kan nai pui mo khom mai home minister te po voi duai lo ben tlen to wa tin chu lo po sui po kan sui tam to wa call center te po e ting la mai hian chui chu tu ring te po kan tia ai birth certificate kong kaw zonga khan home ministry sina cha kan kuat change voi tampi kan chip change call center pol zong kha rakan dotlat pia ko kan ti chang na te si an be chim mi velte hete adi lak ekan le dia khan chun chim chok lo khe se vun fun piak na le an bia
vun chim piak na zong kha har ngai hi vial hin kan nong tar ko lai atui avun lang mi chu OMA si se zatlang throi tun ha le adang dang zong ne local council tiang ne Ralzam zo khen nak kong kawa fak teu in halak nak kan ti lai mo tlam kling deu te e chol chang nak an tu theu te lai tia zum ase chu pina illegal in a chol chang mi phungning lawin a chunge foreigner asitung mi afoi nak in vunchim koning India rama ID atlai mi birth certificate ke phungning lawin atu mi por zong kha ke kol chu e khaban tukin vun tu nak ding lam zong kham hai le chun an vun kol tham te theu lai tia ke ma ni chun ka zum e hi ka vun lang tar nak arwang chu Mizorama Ralzam Chin Ralzam tampi an ti kha chu thai ase chu laka kan ni lai mi zong tampi e kan ve hi tika hen lai mi kaniral rin ngai how abikin zichatia lai mi atam big mi phun kan se mizo mi phun zong ni an kan zo big mi phun kan se ti te kha kani phit lo atha atu isul nak atu le adang dang ke mizo mit ke mi achol chang mi hi phun dang deu zong an sikolai sim han se lo zai kan tilai an ni kha cho vasikon ha se Mizorama anma mit kem loading in chol chang thiam kha abipi ngai mai le ya research that in vuntu an ha salo kan ni lai bi kan ni telve lo i kan thian hlim kha abipi ngai mi si chu cha atu tana hin seher nak te he kavun out than hi konga hin keima sadu tha pakhate vun ten ve ta ning lo Ralzam kong ka wa hin lai mi long selo Mizoram chunga arak zami mizo sin ha se anma mizo thiam chon hikalaya tidim falam le zong sin ha se matupi mindat le zong sin ha se zatlang shui tu pol i mu tongin Ralzam pol chon piak nak nei a haw chang tia karwa biak ini phung wa chim pathian bia chim long khe azati lo tuwa chon Ralzam khem avakalin asilo le Ralzam aizola hundanga copy chunga long plai sai ha zong se alut mi vielte i au in hun khata i chon piak nak tha te kho se lo chu mai le Ralzam chol chang nak cha lam atluang ngai ding mi se ni na chon asiti lo mizo kan u naw na ne Ralzam an mu ning shim kha adang tok chang Ralzam vunti achon aswal ding mi phun phaya ken vun mu ase chang chu cha iral rin ok atam tok khringshan khate kha tu tana hin kasia avun her tok cha se her na kha ka vun chim media kan her asia chon Ralzam kong hepet lai in bechim hol rel kan du media kan her achon hika hin ke ma zong ko ko rakape tayo hika comment section zonga rakan pet lai ka wo zaitik lio pawa kanin chawhla na hi kong hepet lai in mi pisina awareness kan tu alai in tia khan chun lunglom te in kan chawhla na lai ti mi kha ka bia dong na ka vunchim kadu atu ten kan podcast chu hi vial hin kan dong tar ri lai next video tuwa kani tong than ten halai